Cholong ke khubor Bampuli da Ilus atas kini kilong kimat berkongsan jong ke khubor. President, Vice President, Menteri Ran Badu, kilat bat ki Menteri Ran Ba, jong baro ki jala jong kari India, kilat pinpau ke jing sosi, halo ke jing kelak no jong Menteri Ran Ba bermenshua ke Tamil Nadu, Karunanidhi. Berhak ke Sarkar Assam yang kejala bermarjan ban pentikna berundai ban pentut yang kelek kawan jong ki beriun Assam hadian balapan mi yang ke draft berpura jong ke National Register of Citizens NRC. Bat kalam kejing sarang bagi samla kejuk mentah kilam ni jengmut ban penon kami kejain handloom hak besok ya kariam kebet on ulat ke Meghalaya ugang ka Prasad. Menteri Ran Ba bermenshua jong ke Tamil Nadu ubalong ru Presiden jong ke Sensan Partai DMK Karunanidhi ulah kelak no hak hospital ha Chennai hingin janmit uladon kendai posau senam kerta ya kamet jungu embu Harajaji Hall Chennai minta resmi kenang bat ailat ikibriu bakin mek buram yeu. Presiden Ramnath Kovind bagi Vice President Venkaiah Naidu kilapin pau kejing sosi halo kani kejing du'no ya unang lam. Menteri Ran Badu Narendra Modi ulai Chennai mentam stamp banyak buram ya uni unang yalam balak no. Kesokar pedang kalapun bena bagi lama jong kari Deben penher hasiteng sun hadeli baghabaro kinang ba jong kijela minta kasni. Kesokar Tamil Nadu kalapun bena syuti nak benta baro ki Jakapule bat ki ofis sarkar minta kasni kum kadak kejing buram ya Karunanidhi. Menteri Ran Ba ke Meghalaya ukonrat sama ulapin pa kejing sosi halo kejing kelak no jong Karunanidhi. Hau kerwo sekolah usang ma ulong badai Karunanidhi ubalapin yo ekahok nak benta ki Menteri Ran Ba hapok kari bakin penher ka lama jong kari hak kejing rakhi ya kasi light load. Menteri Ran Ba ulapin pau bak jela Meghalaya ru ka kenau buram ya uni unang lam. Ke Sarkar Assam kalau betha ikijala bermarjan bakin pentikna bakayat ke yang jong kibrion Assam kandai ban syak pentut hadian kejing penmi ya ke draft berpura jong ke National Register of Citizens NRC. Habis akram bat ke All India Radio UDGP ke Assam ukulad hal sekia ulong meladap ikram bat ke jala Meghalaya bat Arunachal Pradesh hakabe dai bat kami. Lak ban pinken mau baladon kat tu kat ni kibriu ha ki jela bermarjan ki bala sedang ban pan ki kot kesla pin shisha na ki nung jungok kai ki bana Assam ki bala lait se ki jela jongki. UDGP sekia ula kentu ye ki tu ki jela bakin sumkya ya kene kakam. Palat sab holak nut kibriu ki kram ni kerteng ha ka draft jong ke NRC ha Assam hindrai ken sayok pan ya kalan ban kam bat bambu ya ki cing ujor. Menteri Ran Badu Narendra Modi ulong bakami ke dorbal liur ke padang long mentah haki dorbal thawan jong kari kanlang ke bangsa ke mau haki history namar ke jing pelat ya ke bil ke beitho ya ke other backward class OBC Commission bat ke Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill da keriti sensar jong kari India. Habakran hak jalang jong ke MP ke BJP hinin menstem Modi ulong ba insaraki ya ke Social Justice Fortnight naduk ka khatsan tarik haduk laipau tarik minta ubnai bat en penyong ru ya ke yatra hapok kani ke tayo jinraki bat en pentip ru ya ke breu syapang ki kam ba ke sarkar NDA kalau le nak benta ke bhagamet jong ke breu ki baduk barangli. Kadal bar thawan kala pelat ke Criminal Law Amendment Bill araja khapra hak ba ka Raja Sabha ru kala munjur yaka ya kini ke bill ke Lok Sabha kala pelat ha upna biladem ban kadai ke bami hak jaka jong ke Criminal Law Amendment Ordinance bala penbena hak arpawai tarik upna yayong minta kesnim. Kabel ke kedausyai bagaimana ai da kejing pensaja ke bating ikinong le be ijan kamtam ikitu ki bale be ijan iki kena kantai ki bahapo khat asnam karta bat kalarai ba unang kam bumman udai bamat da kejing yang la le be ijan ke kena ke bumpat kenjo khat asnam karta. Haba jubab ya kecinyata halor kabil Menteri kena katanat kobari ukiran jijiju ulong ba kecing pencitam na kabenta kecing le bi ijat da kenhon ya ka kena ka bompat kenjo khat asnam karta kalong da ka bahasa asat patok syirta jingin lami da kecing yam.
kat ba ya ka jimle bi ijat ya ka khana ka bahapok hat nreusnem la penjlan ya ka por sat phatong na ka shiposnem sa ka arposnem ka bala ruban poi sa ka jingsha sen shirta jingim kani kedai ka All India Radio Shillong ka bo lam shapi ya ka khubor ka Department of Silviculture and Weaving kalaraki nim kasni ya ka National Handloom Day ha All Saints Hall Shillong habakran ha ka jinglang ulat ka jala Meghalaya ugang ka pasar ulong bayak ni kasni kerpang la juraki manakasnem ha ka nyau tarik unalar kum ka jing ai ming sem bat ai burami ka nang thanjan jong ka ri India kalong ru kasni ka ban pen pa par thai ya ka jing no sinyang jong ka kam thanjan sa ka rai ka par bat ka yo ka kot jong ka ri ula benrap ru bakalong ke jing sarung baki samla ke cut mentah kilami jumut ban pendon kami ke jain handloom ha ka besu ya ka riam ka ben bat kentu ya ke samla baki naya ceprang ha ka ni ka benta ka sarkar Meghalaya ka badan jing temu ban penyak yo ya usopan ubalong jatso ubami kenrai bha hapo ke jala ka IT ha ka jaka pule hotel management bakan penpaunan bat penyak yo ya uni uso la ya thu ka kubor sarkar kecing penpaunan ya u kan tharu ikilat kamai jakpo ikinongram ha kinong kendong bat jaka soru kumju ka Meghalaya ka di ka jila ka baar hadin jong ka Tripura ka balashim ni ka ni ka senjam na pedeng ki jila ka than sa tela mingi laong u Additional Chief Secretary KN Kumar hakata masa sopan ka balalong dangshan ka Institute of Hotel Management IHM kalapin inan bat deru iki marban babundukom balashina na usopan kum ki cake ka umso ki chips ka wine ki biscuit ki ashar bat ki de Secretary Jong Katna Drinking Water and Sanitation ke Sarkar Pedeng upara Meshwaran aya ulapan pau ke jingkerman bakathan setela mingi barok kawai shen kan salong kathan ke balait na ke jinglet sabar pathar sarut cakyan habaya krem bekinong thok kubor ha Guwahati u ayar ulong basautli ke jala jong kathan ke lalong ke balait na ke jinglet sabar pathar bat ki bairu kin sanang yaipur ulong balasna praklur tali ki jakalet bar hakinong kendong hapo ke Swachh Bharat Mission ulapan syaru bakari India kan salak ban kenjo sekathong bantuat na ke jinglet bar pathar hashuwa ke por balabu do menteri rang batu Narendra Modi ayar ulaya kendu bat ki officer jong kathan setela mingi ha ke jilang ke balalong ha Guwahati nin kasni ba ulaya kendu ru yang menteri rang ba ke Assam Usabananda Sonowal kapto kami ko khobor kelakot kebelawan supplementa ke step nak All India Radio Shillong ha ka po prabati ni so bakadeni station na kamenta ke khobor ha ka keten Hindi bangbot pat ka khobor ha ka keten parang ha ka po pra khat sang minute kini kedai All India Radio Shillong